متعسز انسان کتا و خاص کر امہاں کتا کہ اہاں ما چیزیں صلاحیت قدرتا داتا یا کہ سگویے صلاحیت ہوتا یا شعر گشگ روایت ہوتا تو ہمیں اگر ما بلوچی حساب بچاریں بلوچی یا براوی حساب بچاریں تو آہنی گیدی شاعری ہوتا تو گیدی شاعری وتی تارو سان بوتگاں ہمیں وڑا گیدی ردان کے وتی تارو سار بوتگاں قصہ بوتگاں بطل بوتگاں چاچ بوتگاں تو آہنی وتی دروشم بوتا پتہ مروچی زمانہ کا کہ نوکی جدید آداب لفظاں پجارو کی بوتا ہے تو آئی تو کا نوکی چیز دیمات کا ناول دروشما افسانے دروشما آئیکوے دروشما سانیٹ دروشما تو انشائی دروشما یا مختلف پہنا دیمات کا تو یہ ما زانک لوٹی مرچی کے فدا فنکاری آرٹ عکس کاری بوتا عکس ذریعہ ہوتی پدر کو تھا آرٹسٹ مختلف رندہ اداکاری دروشما کو تھا تو ما یہ زانک لوٹی مروچی کے ہارٹ اور فن یا ازم چچو ضروری ہے پر زند و چاگرد واسطہ اگر یہ مابا چاگرد و زند چچو سرجم بھی اگر بیبا تو آئی تو کہ چھونے بدلی کہتے ہیں تو یہ بابت ہما جانا لوٹے میں دو مہمان ساڑیاں میں اولی مہمان نور خان محمد اسنی وجہ وشد کے مراکشہ طبیعت جوڑیں خیر وشد نور خان محمد اسنی ہم تخلیقار نوشتکار و یہ شاعری دو کتاب ہم چابوتا وہ یک ناولے ہم چابوتا چبراویہ گوگڑت نامہ اور بلوچستان ثقافتی تناظر کیا یہ مضمونانی یک کلیاتی مطلب مضمونانی ہوتی چابوتا امی وڑا زندہ بود کے سوانہ ہمریہ والا چابوتا و ماشاءاللہ نوشتکارے و بلوچستان والا یہ نام ہے تو مواجہ نور خان محمد اسنی فن و ہارٹ ارزش تو آئیے اہمیت بابتا ما جو سپرس کریں شرف دارم دیکھیں شاعر چا پنجگور تعلق ہے زواجہ زور زیبی صاحب زور زیبی وشد کے مراکشہ طبیعت جوڑے سلامت باتی زور زیبی وشے جوان شاعری و آئیے شاعری وط عزم ہنر تو ما زور زیبی ہم اسے لوٹیں کیا پرچہ شاعری کا تو آئیے تکلیف چھین کیا شاعری کا تو یہ بابتا مسانہ لوٹیں نورگل صاحب اچھو کہ آداب و لفظان کوئی بھی یا فن و ہارٹ بھی تو لازم اسے دیمروی ہے ما زان لوٹیں یہ فائدہ چیا و میں چاگر تو کا یک جمودیت کا منوشی نوشتہ بوگا کا بلے چو حدبی سرکل ایوڑا سرکل ہم فحال ہم نام تو اچھو انسان چاگرد وسطہ اللہ بھی جی انسان اگر تو چارے نہ کہ ابتدا سے انسان یک انچونے جانوری بوتا کہ آ وطارہ ایکسپریس کنک لوٹی آ وطی خیالداری نہ چستے ڈگا مردمانہ رسیلی تو آئیے تا مدر ٹول تو آئیے پیسرا اولی کے تو مردمانہ یہ اے بوتا کہ زبان یک تخلیق کرے زبان تہا تو وتی گپا نہ کرے دیگر مردم ماں کے نون بلوچیہ گپ جنا گا تو سرپٹ بہ گئے بے چاروں کم سرپٹ بہ گا تو یہ مزر یک ٹول ہے کہ آئیر تو کرے پدا ادب ہے ادب گوشے یا آرٹ دیگر فیلڈا انسان اما سوچ و فکر آئیر یک شر دولا چھسر مردم دیما کاریت تو مطلب شاعری ہے تو آئیے تا لفظ انچو کہاں انچو خیالداری کہاں مطلب بھائی گوشا کہ ادب چستے نا ادب وتی خیالداری امیجنری اور حقیقت درمیانہ یک چیز ہے جی تو شاعر ہمیں کلت تخلیق کار ہمیں چیزانا کلت تو پدا آئیے واہ گمیں بیتی بس مردم ایشیا وانا ایشیا گوشت دارا ایشیا پسند کرنا ایشیا بنا واہ کرنا یہ تو مردم یک وتی ہے نا وشی ہے تو ہمیں حوالہ ادب ہمیں چیز بوتا کہ وتی خیالانہ کیستے نا دیگرانہ رسینی اور شر دولا مطلب زندگی بعض استا نا کہ پہلو استا آئیے تو کجا پہلو آ چون ایکسپریس کریں گے یہ مزر چیز ہے ادب تا تو مثلا آئیے تا ولنم استا کردار مزر کردارہ روایت استا رواج استا ہر چیز استے نا شر چیز استا گندگی چیز استا تو آئی سرائے نا کہ تخلیق کار تا کہ کجا کردارانہ زوری کجا کردارانہ چیزیں کنڈیم کلت یک کرٹیسائزم استے ادب چیزیں نا معاشرے کہ بردوانہ گوشے کہ بھائی ایک کردار استا یہ معاشرے واسطہ شر دیا آوتی تخلیقی صلاحیت حوالہ آئیر بیان کا تو دونوں تئی مرضی ہے کہ تا آیش متاثر بے کہ نہ بے تو آتا ہی خیال ہے مگر ہوتی یا کوشش کنت کہ معاشرے تا یک بدلی آرگے آئیے یک کوشش ایسے کہ معاشرہ یا تو معاشرہ سوچ کرے گے کہ بنی فکری ڈولا جوڑ بھی ہے نا
अगर फिक्रे दौरा जोड़ लबी तो पता हम आइए था अंचुन चीज काया कि अंचु रिवायत काया कि आइए था मुआशर शरे द्रोशु में था मर्दमाना जिंदगी का बाज जवान अहमे नुक्ता लफ्जा के पज्जारे बाब तक लाजम फन आर्ट इजहार दर्शनदाब अस्ते भले ई दर्शनदाब खूबसूरत रंगा बुतुका मतलब शायरी भी तो शायरी लफ्जानी कारमर्जी तो अस्ते भले लफ्जानी रदी वो कापिया भी या कारमर्जी भी या बयानिया भी तो आचारक भी हमें बड़ा किस्से भी नावले भी अफसाने भी आइए लगते हैं हुनर अस्ता या जमालियात खूबसूरती अस्ता आहम तकली के तो का लाजम है बां कि आइए तो का अमा अदब है अमा जुमरा कहाँ या अदब दायरा तो का कहाँ तो लाजम है तो कशें कि अमा चारों के गुजदारू अवश्य शादमनी बुजुर्ग और गल्ब भी तो आई तो का कुलाही हम तो का फन आर्टी हम तो का जमालियात हम तो का हर तकली कार वती एक सलाहियती की वती इजहारा कुछ आए साहब का नुमा जानक लुटें के अजौर से भी नुमा जान लुटें के तो शायरी कने तई शायरी करने के हमें में सवाल हैं जुस्त हैं तो शायरी परचा कने एक आम सवाल है भले ये मातरा जुस्ता कर लुटें के तई अमा इजहार छेवड़ा तो कने और ये ज़रूरत चूँ तरबूत शायरी करने के ये बात तो पूछ मिन्नतवार वजह डॉक्टर साहब मत मिन्नतवार अंक शुमारा वदा दीवाना तवार बिरजने तो मकान साड़ी बा वो थी राजा हम जुबान हम त्रान बा यकीनी के अदब या लफ्जान के हवाला अगर तो बेचारे आइए तह बाजें तहरो बाहर हंसता कि आइए तह शायरी महा आजमंखारिए ड्रामा नवीसिए या इदगे नावला या बाजें दिगे तहरो बार या अक्सकारिए ये हंसता तो मनी ख्याल हमेशा के हमारा आज जिंदग मानी कि आइए लफ्जांक मोहर मुहकम भी जी तो बेचार के अगर मुल्ला फाजुल दौर जमाना का तो बुजुर्गों दूर मरो तो आइए जमाना का देगे हम मर्दों बुतगा भला आइए अंची शेर या अंची अबर गुस्ता का तनी वदी बलूच आ रहा है या बलूच राजा कार देगा या तो गुश्त करने के आइए मिसाल हम मर्दुम देव चाहिए रहनुमाई हासिल करना यकीनी के शायरी भी या नबिश्तकारी भी ये वाजा खुदाई धाद तो बेचार में इसमें आबादी हवाला बलूच अगर पूरे मुल्क का तो बेचारे बल्कि शशो हफ्त के रोड़ा ची गीश भले हम नबिश्तकार या हम शायर या हम आखे ड्रामा निविष्टा करना या आजमांखार या नावल निविष्टा करना अल्लाह तेना जी तो ये चीज जाहिर भी कि वो सब गप दफा शाद भाई एक फोन है भर के हमारा फोन है अस्सलाम वालेकुम पीटी बुलान वालेकुम सलाम वजह जो वैसे तबे जोड़े वो ती नामा पूछ को जानता गप्पा है वजह मास्टर साबिर जाओ से कोड़वा साबिर जी मास्टर साबिर जाओ कोड़वा सारे गप देता जी हो जा देखो खैर वैसे सदिया जी वैसे अच्छे विषय लूटे जी हाँ तो प्रोग्राम वैसे मेरा दोस्त भी सारे ट्रैफिक से लगा है जी बाद मदन इस्लाम से क्या लगा है जी शोएब खान पागल जुम्मा नसीर अहमद जी सिंधु इनायत शाहजहां साहब वो लक्कू तो ठीक है लूटे दे गप्पी भैया नाम तो गिफ्ट दे गप्पी जी जी अमित सर पर सलाम बरसी हां सलामत सलामत सर पर चलना मेरे दोस्त भी मारे शुक्रिया मेरे जी हां लोग एक शायर पर मौका चेत का तुम नूर बुद्ध के लिए बु जी हो जा कर्मा चंगा हां जी जी मेहनतवार हो जा मेहनतवार जी जी मिन्नतवार ये वाजे के फोन करते वो मर्दवानी नाम ही गिफ्ट माँ हमें उम्मीददार कि माँ के दा प्रोग्राम कनगा हाँ मारा में राज चार गए दोस्तदार गए मिन्नतवार मैंने अबर हमेशत के ये खुदाई दादी खुदाई दादा मानू जाने मनी कहा कि अगर हमारा शायरी अस्ते आइए इसी की एक अक्सी यानी शागिर्दे अक्सारा तुझे वड़ा पेश करने आज जिंदग छे वड़ा मानी
ظاہر تخلیق کار ہمیشہ جی ورنہ چونائیا وہ ہر مردم خبر کنا وہ دیوانہ نیتا خبر کنا بلا پشت نہ کپا ادب بار کی صورت ابھی ادب بار بوت نہ کرنا معلوٹن کے بھی ہمیں درگتا ایک کسانے لچھے شعرانی ارکس وتی وڑا مانا و بیزانت دا شاعر ہے وتی ایک اندازے ایک شعر ہے کہ پدا گوری چا سر کرتا پدا گوری چا سر کرتا پدا گوری چا سر کرتا پدا ہورن تو پانے پدا گوری چا سر کرتا پدا ہورن تو پانے پدا دینار پریشانی پدا دینار پریشانی کے پیراری کرگی نے دریگو پرچے کو پرتگ کہ پیراری کرگی نے دریگو پرچے کو پرتگ تنی وحدی ہما پیما کھجا گواتی وکشیتے کھجا ہو رہی بگواری کھجا گواتی وکشیتے کھجا ہو رہی بگواری تے دروہیں آزمان ڈنائیں دروہیں آزمان ڈنائیں دروہیں آزمان ڈنائیں بیزان کے برہنگے لوگے غریبیں جان ڈنائیں بیزان کے برہنگے لوگے غریبیں جان ڈنائیں ہما پھر گوشتگی وحدے دروہیں تاوان ڈنائیں کہ پیراری زمستانہ تلاہی ننو کا سہدہ کہ پیراری زمستانہ تلاہی ننو کا سہدات او پاری کی زمستانہ سانڈے بچے بیرامبو او پاری کی زمستانہ سانڈے بچے بیرامبو ہما کرگین ہما دینار ہما کارے زمستانے پدا گوری چا سر کرتا پدا دینار پریشانی کے باریں امبری چھے بھی کہ بارے امبری چھے بھی بعض جوان جی شرف در اشکنوں کا شت زور زیبی ہے لچے کے اظہار کو تو ہمیں وڑا موشن کے تکلیق کاری ہمیں وشی کے آیا تکلیق کا دیما کاری تو پدا پیش کنچے مرد ہوئیں دیما تو آمدہ چھے لذت ضروری پدا چاروں کو گوشداروں کو ہم پدا یہ چھے لذت گری تو لازم تکلیق کارے ہم دل کتارسز بھی و یہ اظہار بھی اور گوشداروں کو وشی و شادمانی تہا بھی تو ای ادب یک پیمان ہے تو ای حوالہ علامہ چارگی پدا چاگرد تہا زند تا ای وسط علمین کے تی حدب تی چاگرد نمائندیہ کا یا اقصا کا اقصکاریہ کا اور بڑین چیزیں تی چاگرد بھی تو آئیے کہ سید روشما یا شہر ڈنگا آئیے وڑی نوڑی آئیے پدر و ظاہر کا محلو کا کلو ہم دا پیغام ہم دا آؤ کی وقت واسطہ شیوار تیار ہم کا تو لازم ادب مختلف کار چیزاں تو یہ بابتا علامہ ہمارا زانگ لوٹا جی نورکن صاحب انچو کہ ادب یا فن و آرٹ تھا چاگرد پدر بھی معاشراتی پدر بھی معاشرے یا کیوشن کی حقیقی کردار با یا کہ وط ساچیں خیالاتی امیجنری با تو آہنی درشانی بھی تو لازم گوشداروں کے چھاروں چائشان چے سبق پنتم زوری و آو کے وقت ہوتی سرپد بھی پیغام رسی لذتیں ہم رسی تھی تو ای کمال ہیں ادب ہے کہ اسے بوک چیز چو فائدہ دا مطلب کہ تو تخلیق کی ہر حوالہ بھی نا کہ یک ڈرامہ ہے یک ڈرامہ نوشتہ ہوتا یک ڈرامہ سٹیج بہ گئی آدھورا تخلیق یک اظہار ہے نا یک شعر زیبی صاحبہ نوشتہ ہوتا ڈگا کس آئیر چستر وتی ساز و زیمل سارا آئیر مان کا یک شر بڑا پیش کا مطلب یہ اظہار ہے ٹھیک ہے نا مگر ادب بیسک بعض اگر فائدہ تو چارے نا ادب وتی دور یک درشانی عام کا مطلب تاریخ یک حصہ جوڑ بھی مطلب ماں کے اگر فرض کرے کہ برنارڈ شاہ وانے یا شیکسپیئر وانک لوٹی تو مارا انچو یک عکس یک چیز ہے قید کیا ہما دورہ کہ یورپ تھا یا انگلینڈ تھا یہ دور حالت بیٹھا کہ یہ ہمیں ہمارا رائٹر نوشتہ کتائیے تھا تو یک تاریخی تسلسل ہم استے ثقافت درشانی ہم آئی تا استے
پدا زبان چونکہ ادب تخلیقی ادب ہے نا، تو تخلیقی ادب تا ادیب رائٹر شاعر کوشش کنت کہ آئیے شرے وڑا آئیے پیش کرنے کی ہے نا، آئیے فنی لوازمات وتی جاگہ مطلب زبان